землі світло для світу. Вось найлепший шлях життєвий, цілий світ хай бачить гэта, праз би славить Бога у небе. Живи Евангелием в житті штоденным, и узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб у світ добро, спокой и радость нести. Станьмо у лік Христових учняв, серцем чистих, милосердних, бо їх духом і лагодних, справедливих і покорних. Живи Евангелием у житті штоденным, и узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб у світ добро, спокой и радость нести. Страх откиньмо, коли люди нас за правду ненавидять, пробачаймо всім ворожесть, у небе наша узнагорода. Живи Евангелием в житті штоденным, и узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб у світ добро, спокой и радость нести. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. Panie, daj pomierny wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Słowami tej antyfony rozpoczynamy dzisiejszą świętą mszę. Zawsze w wtorek modlimy się za naszych bliskich pomierłych. Dzisiaj w kościele odznaczamy wspomin świętych Maryi, Marty i Lazara, сябров Jezusa Chrysta. Призываем к заступництву в наших молитвах, и подчас этой святой мши будем молиться в интенции наступных померлых за святой памяти Ирину Михневич, 5-ю годовину после смерти, померлых семьи Барташевич, Русецких, Владимира, Хелену, Станислава, померлых семьи Гируть, Грабовских, Анну, Антония, Лужко Эдварда, Павловская Яна, Шукилович Франтишка, Мацко Тьяна и Юзефа, Стефанию Шашкевич, Марьяна Клинцевич, Александра Буницкая, Виктора Федоровича, Регину Крупник, 20-ю годовину после смерти, померлых семью Крупник, Сантоцких и Сакович, Михаила Пучковского, 25-ю годовину после смерти, Хелену, Николая, Александра, Леокадию Трот, 22-ю годовину после смерти Франтишка, померлых семьи Мадекша, Дубравиных Трот, померла Гаяна, померлых Мечислава, Франтишку
Ивашкевич Софью Стануль, Ядвигу Георгия, померлых семьи Талалаевых, Зенона Богушевича, Чеславу Лещевич, померлых семьи Богушевич, Гируть, Дубицких, Куралович, Урбанович, Жуковских, Сенза Юзефа Ханчица, померлых семьи Трашкевич и Вишневских, Александра Бурачевского, померлых семьи Бурачевских, Соколовских, Качан, Кругляк, Ину Болзан, 8 месяц после смерти Владислава, Виктора, Зофью, Виктора, померлых семьи Болзан, Яна, Станиславу, Виктора, Юзефа, померлых семьи Аугуль, Казимира, Марью, померлых семьи Завадских. Просим милосердного Бога, как принял померлых у свое небесное володарство. А теперь перепросим Бога за наши грехи, как помогли годно скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, я вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты учинил, что Твой единородный Сын перемог смерти и усышел на небо. Учини Твоих слугов удельниками Его перемоги над смертью, как они могли вечно бачить Тебе, Своего Створителя и Избавцу, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, хто любить, народжений от Бога, и ведає Бога. Хто не любить, той не ведає Бога, тому, что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылася ў тым, што Бог послал у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбили Бога, а Ён сам полюбил нас и послал Сына Свайго, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Потым познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчим, что Отец послал Сына Збавцу света. Хто визнає, что Єсус Сын Божий, у тим живе Бог, а Ён у Богу. И мы познали и поверили у любовь, якую має до нас Бог. Бог есть любовь. И кто живе в любови, той живе
у Богу, і Бог у ім. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Благословлять буду Пана во всі часи. Благословлять буду Пана во всі часи. Благословлять буду Пана во всі часи. Хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде ганариться душа моя, нехай чують гэта покорные, і нехай веселятся. Благословлять буду Пана во все часы. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать ім'я Яго разом. Я шукав Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Благословлять буду Пана во все часы. Гляньте на Яго і просвятліцеся, і твары ваши не спазнают сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан Яго выслухаў, і ўратаваў Яго ад усіх ягоных бедаў. Благословлять буду Пана ўсе часы. Анёл Пана оберагае тых, хто Яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца. Благословлять буду Пана во все часы. Бойтеся Пана ягоныя святыя, бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым. Дикие звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде неставать ніякого добра. Благословлять буду Пана во всі часи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я світло світу, каже Пан, хто йде за мною, буде мати світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodli Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час шмат хто з юдеїв прийшов до Марти і Марії, каб суцешыць їх у смутку по браці. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой, але і цяпер ведаю, што аб чым ты бы не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што воскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я ў воскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, Пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет».
Гэта слова Пана. Milany Chryście Pan, drogie braty i siostry, сегодня в литургии Костела вспоминаем святых Марту, Марию и Лазара, семью двух сестер и брата, которые были сябрами Иисуса Христа. А ведь Святый Иоанн в своем Евангелии отзначает, что Иисус любил Марту, Марию и Лазара. Это были, можно сказать, самые близкие сябры Иисуса Христа. Их дом у Бетании был особливым местом, где Иисус мог odpoczyć после obwieszczenia Евангелия, после навучання великой натоўпу людей, gdzie заўсёды яго чакалі, gdzie заўсёды яго былі гатовыя прыняць, gdzie таксама адчуваў, што яго любяць. І здарылася тое, што Лазар памірае. Езус, даведаўшыся аб гэтым, хутка ідзе ў Бетанію, і насустрач яму выходзіць Марта. Навіта гэты фрагмент Евангелия, в гэтым моменце мы чулі толькі што фрагмент Евангелия. Марта прыходзіць да Езуса з вялікай верай у ягоную моц і кажа яму наўпрост, што калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Верыць тое, што Езус мог зрабіць вялікі цуд, але верыць у тое, што і цяпер ён можа гэты цуд здзейсніць, бо кажа далей, і цяпер ведаеш, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе. І чуе з вуснаў Езуса словы, што я ў воскресенні і жыццё, хто верыць у мяне, хоць бы памёр, жыць будзе. Дорогие браты і сёстры, Бог гэта Пан усяго. Увесь свет належыць да Бога. І Бог клапоціцца пра свет і пра кожнага чалавека. І менавіта вера Езуса Христа ў яго збаўчую місію, яго смерцю, воскресенне дае чалавеку сапраўднае жыццё. Як кажа Езус, хто верыць у яго, хоць бы памёр, жыць будзе. Езус не абяцае нам лёгкага жыцця без якіхсьці праблемаў, цяжкасцяў тут на зямлі. Але абяцае, што нягледзячы на ўсё гэта, мы можам чуць сябе шчаслівымі. Чуць сябе шчаслівымі і тут, у гэтым жыцці, і таксама пасля нашай смерці на працягу ўсёй вечнасці. Дорогие браты і сёстры, Езус Христос, прыходзячы да Марты і Марыі пасля смерці Лазара, хоча даць ім тое, што можа даць толькі Ён. Ён хоча даць сваё жыццё, даць сваю ласку. Ласку, якая перамяняе жыццё чалавека. І таксама з намі Езус Христос хоча гэтым вялікім дарам дзяліцца. Езус Христос вяртае жыццё Лазару, воскрешае яго, вяртае яму гэтае зямное, біялагічнае жыццё. Але гэты цуд у воскресення значыць штосьці большае, з'яўляецца сімвалам больше, бо Езус Христос не толькі вяртае гэта жыццё біялагічнае, але таксама аднаўляе яго сэрца, напаўняе сэрца Лазара сваёй ласкай. І запрашае таксама кожнага з нас, каб мы таксама прыйшлі да яго, бо ён з'яўляецца крыніцай гэтай ласкі, і чэрпалі з гэтай крыніцы, каб мы таксама напаўняліся тым Божым жыццём, Божай ласкай, напаўнялі нашае сэрца, каб сапраўды мець жыццё вечнае, жыццё сапраўднае, якое можа даць толькі Бог. Жыццё, сэнсам якога з'яўляецца любоў, аб гэтым мы чулі ў сённяшнім першым чытанні. Бог ёсць любоў. Ён хоча даваць любоў кожнаму з нас, напаўняць этой любоўю нашае сэрца, але хоча таксама, каб і мы далей дзяліліся з іншымі гэтай любоўю. Таму сёння, разважаючы над сённяшнім Евангеліем, сённяшняй літургіяй слова варта прасіць перш за ўсё аб моцнай веры, такой, якую мела святая Марта. Мы сапраўды верылі, што Езус Христос з'яўляецца крыніцай жыцця, што Ён ёсць у воскресенні жыццё. І таксама прасіць яго аб тым, каб Ён
напаўняў нас сваёй любоўю, сваёй ласкай, каб мы гэтую любоў маглі несці ў сённяшні свет. Амен. Panie Boże, zapłać. Праз заступніцтва святых Марыі, Марты і Лазару ўзнясём да Хрыста нашы супольныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны з любоўю прымалі Хрыста ў сваіх бліжніх. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нашага біскупа Владзіміра, каб сваім жыццём ён сведчыў аб любові да Хрыста, добрага пастара. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за людзей, якія апякуюцца убогімі і хворымі, каб яны выконвалі свае абавязкі з любоўю і адданасцю. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за наших близьких памерлых, асабліва за памерлых, якіх давяраем Божай міласэрнасцю гэтай складковай святой мшы, каб Бог прыняў іх у сваё небеснае валадарства. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нас тут прысутных, каб мы адкрылі нашае сэрца на любоў Хрыста. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб усе людзі, адкупленыя каштоўнай крывёю Твайго Сына, няспынна Цябе шукалі і змаглі аглядаць Цябе ў вечнай хвале. Праз Хрыста, Пана нашага. Z Tobою być хочу, o Jezu mój. Z Tobою mnie легчej крыш нести свой. На Тебе удячный спев я посылаю свой. С Тобою быть хочу, Господи мой. На Тебе удячный спев я посылаю свой. С Тобою быть хочу, Господи мой. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный, Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z рук rąk Twoich, Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Kościołu Świętому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які мы ахвяруем Тебе за души Твоих слухов, и як дал им ласку христианской веры, дай так само и нагороду за то, что они жили згодно с Йою, праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim u гору серці, uznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися у хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі. Досконалі його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами, со святым Михаилом Арханьолом, со святыми Мартой, Марией и Лазаром и всеми святыми, які справедливо подобалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарите супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Вось баранак Божы, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословеная, пакліканая на вячэру ягоную. Пані, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Езу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и с упокоем. Езу, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и с упокоем. Свету багаття я не жадаю, бо всей душою Бога шукаю. Стратить готовы я все, что маю, Ты скарб одиный с Тобой триваю. Стратить готовы я все, что маю, Ты скарб одиный с Тобой триваю. Єсус єсть тут, Єсус єсть тут, узнявши руки, Бога прославляєм. Єсус єсть тут, Бог поміж нас, Бог поміж нас, узнявши руки, Бога прославляєм. Бог поміж нас, і Он любить нас, і Он любить нас, узнявши руки, Бога прославляєм. І Он любить нас, узнявши руки, Бога прославляєм. І Он любить нас. Молимся. Ласкавый Боже, будь милосерден до Твоих померлых слугов, за яких мы принесли Тебе гэтую ахвяру. У сакраменте Христу Ты дай ему делу Твоим житті. Дозволим так само удельничать у вечной радости праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
Отця і Сина